abashumaba abapolisi tayenda tureba face zabo barimo Ruhinda Dennis obirori wa LDU, Daniel Najuna obire na yeto umusirikare wa UPDF hamwe n'umusirikare wa polisi omanyirwenka Shafik kandi bakwatirwa umugombora ya Rugaga baheza kwibaha abakazi 50 obwe babatire na hampingo. Tukiro mucweka cha Rugaga tawono kanso hamwe n'umugombora ya Rugaga kandi abatura batugizire ngo banyakuteka aho aba babire n'abatahembundo babatira hampingo babibaho sente n'ibindi bingi. Turuze mu bantu kuyaka akase ekiro ukisaka sese barumba basoroza umutwarano nagumwe na siringi ejambia mwabakwata nazo twabakwata n'ijambe twasanga amagari amasanga rubiriba baruho bina majambia abantu banterera baryombarira mazire ombe sande yinantandikira kutambura mwezi gumwe kinizire kimbirindi yaho mbero isande nkemwe hwire biza bampeza repota ngo abantu babatandije kubatahira ikiro bari apatro kubatera kubanyage sente zabo kubakingisa amabara sayisatu sayina nkoko zigenda embuzi zigenda iza baruhinda bagatungure exposi cyabo baye baturabize kubi umucwe bayendizo muri sankisa twaho sayina batusanga umwaro bakora kasente kawukunda kaliaje basawo buriya wenko nstaha saha nkabani taha zikazi nkaka sayina inabe ni taha nabwa n'abasaho umuhanda inabwi n'abasaho umuhanda basubire combat bazotanga bankwata bakampingo n'ababuza n'umukwateraje bagira twine koraje twine kugamba rabo tugende bantu arabachigo muchukubu banyo sente zanye mutwaro makunyana bantero muchukubu munonga ndi ampingo nababuza nza kunyita nza kunkoraje tira abantu enkoni abantu munabire nsabingira maro kune sente bakazitwara n'amacho munagire kubara munasanga bagatwara maro gapingane mutwaye na kasanzu abire ndiyaho sahi naze choro sahi nane cyo kaze choro ko mu kiza na nyamisa ntenenja biza bateke samazu twena of course tuba twabamanyire bakatongura mu baha ilemu isiza bakujana n'abazwira masikazi full uniform combat ya UPDF Uganda nuko kusohora immediately nkaza police byo kwerinda muri singiro bagira ngo bakwasirwe bose reno bahigwa hamshango yo kwibise mbundu no kunyangara z'abatura omubiceka bitari umwenda mu district y'Isingiro. Who purported himself to be a UPDF captain onotali musirikali naenga ku group en omuru Ruhinda Dennis ekituko yabada kolanga LDU nono musirikali ono okwalinga shirafu abade musirikali abo bemanyinga bali basirikali naye balinga community eringe gama baludeyo nga baki ba staging ayo road blocks ba staging gatari mahe bene harimo gira hansi no kushanga mutulemu nomwe mu bapolisi ebire nakorana timeje kandi ekitutwira kire sitakamanyire kandi twenda sima security yegombora ya Rugaga kandi bebe mbwe chairman wabo Gashakwa Rusen wamanya.